mentorsku mrežu sam saznala od svoje glavne direktorice Vesne, koja je upravo prošle godine bila dio ovog istog projekta. Moje očekivanja su prvenstveno da se povežem s ovim divnim mladim damama koje pretpostavljam da će mi nekad u mojoj budućnosti doći kao dobro, a prije svega od svoje mentorice očekujem da mi otvori poglede direktno u prodaji, eto tako da se odmah orijentiram na nešto, ali i općenito za sam odnos s ljudima u firmi i za daljnje neka moja poslovanja i za sam moj CV. Ovdje sam jer sam vidjela poziv na LinkedIn mreži i neko ko je u svim mogućim projektima, ja sam se odlučila da se prijavim i na ovaj projekat jer želim da steknem nova znanja, nova poznanstva i da prosto proširim svoje vidike, da upoznam nove ljude i na taj način i da na neki način napredujem u svojoj karijeri. Ovo je i prvi ciklus kom prisustvujem, pa još uvijek ne znam ni kako funkcioniše, ali ono što ja želim, ne mogu reći očekujem, ali što bih voljela, jeste da ostvarim nova prijateljstva, da sa svojom mentoricom radim na usavršavanju mog nekog poslovnog angažmana i da izađem bogatija za novo iskustvo iz ovog projekta. Dosadašnje iskustvo koje obuhvata ceremoniju otvaranja kao i današnji trening bilo je izuzetno pozitivno i inspirativno. Ono što mi je najdraže u svemu tome jeste što to iskustvo nije individualno, nego vidim da je to nekakva pozitivna energija koja se proširila i na druge članice ovog programa. Što se tiče nekakvih budućih očekivanja, smatram da će mi program donijeti dosta toga dobrog jer pruža jedinstvenu priliku individualnog rada sa mentoricama koje su izuzetno uspješne u poljima kojima se bave i koje su najbitnije od svega pokazale želju i volju da to znanje prenesu na druge mlade ljude i evo nadam se da ću tu priliku dobro iskoristiti. Imala sam priliku razgovarati sa drugim mentoricama i iskustva su, kao što sam već rekla, vrlo pozitivna i vrlo inspirativna. Mimo ljubavi prema arhitekturi, ogromnu jednu ljubav dijelim prema poslovnoj psihologiji, emocionalnoj inteligenciji i inteligenciji u poslu. Stoga smatram da je učešće u ovom projektu zaista jedan pravi odabir i pozitivno sam iznenađena da ovakav jedan projekat i tip mentorstva postoji u BiH. Svakako pozivam, dakle, ohrabrujem žene da se prijave i iduće godine. Moja su iskustva, evo do sada, danas smo imali prvi trening, jako pozitivna. Smatram da smo se dotakli onako jako važnih i konstruktivnih, između ostalog, tema, komentara, predavačica i slično. Mislim da je jako važno da žene rade na sebi, da imaju svoj glas, da budu onako hrabre, neustrašive, da se bore u svojim strukama, dakle da su one taj neki vodeći liderski glas jer nas zaista nedostaje. U sklopu projekta, dakle, mi treba da provedemo 24 sata sa mentoricama koje su nam dodijeljene. Ja onako imam jako visoka očekivanja, očekujem
da ću ja rasti kao osoba, da ću onako stasati u jednu još zreliju, ambiciozniju, ozbiljniju arhitekticu. Nadam se da će moja mentorica biti onako jedan vrlo važan glas u afirmisanju mene, dakle kao arhitektice, kao poslovne kolegice, sutra liderke, liderke. Prvi put sam dio ovoga programa, tako da mi je izuzetna čast i zadovoljstvo uopšte što sam upoznala kolege iz Deloitte-a, a došla sam na osnovu inicijative izbora najboljeg CFO menadžera u Bosni i Hercegovini. Moram priznati da sam odmah na početku, kada sam uopšte se upoznala sa programom, svidjela mi se cjelokupna ideja. Mislim negdje da su mi se očekivanja opravdala. Očekivala sam stvari da upoznam jako uspješne žene mentorice. S druge strane, mlade žene mentorine mislim da su izuzetne. Par njih sam već upoznala na prijemu. Mislim da je jako lijepo druženje, prije svega da žene nešto nauče, da jedan drugu ohrabre. Sa treće strane, mislim da ću, evo, danas sam prisustvovala jednom predavanju i ja sam nešto naučila. Stvarno mi je cilj da maksimalno se posvetim svojoj mentorini, da joj prenesem sve svoje znanje, kako poslovno, pošto sam dobila koleginicu iz farmacije. Ja se bavim financijama, vjerujem da će nešto naučiti od mene po tom pitanju. Sa druge strane, jako dugo sam u kompaniji, vodim ljude već skoro 10 godina, tako da evo iskustvo iz leadershipa, upravljanja ljudima, balansiranju privatnog i poslovnog. Mislim da su to neke, da kažem, prilike i cilj mi je da prenesem svo svoje iskustvo na svoju mentorinu. Nadam se da će prihvatiti, a sa druge strane naučit ću ja nešto sigurno iz farmacije. Pa ja mislim da je jako bitno i da se što više žena aktivira po ovom pitanju. Kada je mentoring u pitanju, ne budite, kako da kažem, zatvorene, budite otvorene da pomognete, da pružite podršku, jer smo svi mi nekad bili na početku i to je bio u stvari moj porev. Ja sam nekada, da kažem, imala sam jako veliku podršku na početku karijere i danas mi je stvarno velika želja da svu svoju, ajde kažem, i znanje i iskustvo prenesem nadalje. Sa druge strane, podržavam mentorine koje žele nešto da učine od svog života i od svoje poslovne karijere i mislim da ova podrška koju imaju od mentorica, prije svega i cijele organizacije, da je bogatstvo koje treba da iskoriste i da iskoriste kako i privatno, tako i poslovno. Pa prvenstveno sam se prijavila za širenje mreže kontakata, odnosno upoznavanje novih ljudi i mentorina i mentorica. A druga stvar je bila ta što mi se svidjelo da ovaj projekat razbija predrasude da žena ženi ne pomaže i da žena ženi nije podrška u biznisu. Tako da sam htjela prvenstveno da naučim soft skills od mentorica koje su nam dodijeljene kroz treninge i kroz individualni rad, a zatim da i ja danas sutra budem neko mentor. Prvi i drugi dan treninga su me oduševili jer sam negdje u sebi prepoznala stvari na kojima trebam raditi i spremna sam sada da radim na njima i individualno i kroz samo istraživanja i kroz rad s mentoricom. Cilj je prvenstveno da prođem sa mentoricom i kroz treninge lični razvoj, odnosno da sama uz pomoć kreiram put razvoja u poslu u budućem i da naravno nekad nekom bude mentor.